Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Sining toma-toma malabiku sulasura malabiku ia angkai ria masewi ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rilalanna iya waktu ma barakae degaga ada sitinaja ia makasing ipu ada sangadinna ada asuk kurukang marajae laurisese arajanganna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah meloki makita ang kamu papakita nawiringi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah meloki maringkalinga ang kamu paparingkalinga nawiringi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah meloki makinading ang kamu papinading nawiringi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah meloki makareso meloki makaluang ang kamu paawatangang nawiringi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah meloki manre meloki minum yulle mo papinadingi andre macan ningi ia angkai mutama rilalan natigirota magani kira-kira narikodena na yulle pirasewi andre magani kira-kira narikodena na yulle pasilengangi andre macan ningi na niya mapaye inungan macan ningi na niya mapaye ia angkai mutama rilalan na tiga rota di nagaga pada jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Namo yulle malli andre masulie, namo itamewi restoran kami nam masulie detona na yulle manya mangiwi andre we yang kena pasade yang ngiki kuritu narima kuana naro narikuang kamu pietu makanja mo pipung sina makanja mo piajuk kangena aja mutakalupa ripang Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la asidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Selawat nan yama passalama tandrial lupewi kiringangi lauri ale malabbi na nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sining tama-tama malabiku sulasura malabiku ia angkai ria masewi ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Angkasedi adesana Nabi sallallahu alaihi wasallam popole ri'an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ia angkai riperio ripong Allah subhanahu wa ta'ala ia dua anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rimajapunna nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala mabirikadai
agana puada Nabi sallallahu alaihi wasallam as-siyamu wal Qur'an, as-siyamu wal Qur'an, naiya puasae nania akurange yushfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, mak beri syafaat, mak beri patulung riataye riasrimun rinna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Yaqulu siyam, maka dipuasai matu, ya Rob puang mana tu ta'am wasyahawat wasyafi'ni pi puang majepu yetu tawi puang riwat tutuona rilino natahang andre inunganna, natahang andre inunganna waddi jaji halala ni nandre neke di panandre natahangi nasaba melok pasuku kapong puang tulungi pong itu pong aja mucalle itu itarime syafaat puasai na dia na jaji calla atai. Maka datosi akurange wa yaqulul Qur'an mana'tun nauma bil laili fasyafi'ni fi puang bajepu yetu tawe puang waddi jaji melok ni matindro na tahamu pi watu tindro nganna riwan nie baik riasoe nekia nasaba meloi si pakaraga-raga si bawa iya puang syafi'ni puang puat tulungi puang aja kasih mucalle itu tawe de na jaji calla nasaba baraka na akurangi itarimi syafaana ripangallahu subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, rilalanna iya desa ewe tampui dua sewa-sewa maka deh angka dua sewa-sewa matu tulungi rupa tawe riasrimon rinna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Nomor sedi kegena nomor sedi ya naritu puasa ta idi ata matapa na pengala ta'ala itahang andre inungange wadin ni jaji andre halala ni andre idi meliwi idi matopunna taniato anun na toyala halala ni magi pelik na depa na waddi andre waddi jaji depa na rapi wiwatuna, waddi jaji depa na rapi watuna sehingga depa na yandre gangka na rapi watuna nasabani ni roh sabak yamanu na roh yana romatu riasrimon rinna pongala ta'ala maka de puasai puang aja mucalle itu puang puang aja mucalle itu puang majepu itu puang tu majepu itu puang natahang ni andre nunganna nasaba melo pasuku ka sehingga dia na jaji calla jamaah yang dimuliakan Allah. Angka sedi sahabat makutana ri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah murni bi amalin suruna pengala ta'ala perintah yang ngasih di amal makasing. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam alaika bisaum fa innahu la adla lahu, tarulah angka lalu ki puasa nasaba itu puasai apalanna itu puasai de gaga pak gangkanna apalanna itu puasai de gaga pak gangkanna nasaba narampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu amalin ibni adam lahul hasanah ya mananna amalakna ana apona adang iwiringi 10 apalang bi asyri amsalha riwiringi sedi deceng na yerotase de deceng 10 apalanna gangkakna mancajiwi pituratu allicu-licungan qala Allah maka dipungalla taala illa siyam sengadinna puasai sengadinna puasai dega gamisangi apalanna dega gamisangi apalanna siaga pak gangkana fa innahu illa siyam fahuwali wa ana ajasibi maka dipungalla taala itu puasai
ia mi bawa misengi ia to mi bawa wadim piringi apalang maka de seko mi wadina lolongan ye seko mi wadina lolongan ye magi na apalan na puasa de gaga misengi nasaba apuasa de gaga misengi sangadina pengabaw subhanahu wa ta'ala wadi jajian katau mapuasa na jami loyoe na jami madodonge padahal pura ni minum sirup DHT 2 kaca de gagam mitai iya sehingga de gagam misengi niga melo mitai na rekotama ki korilalna kamara ne gonceng niga melo mitai na rekotama ki ko yesewe ne gonceng ni andrewi yandrewi rutesi di gaga misengi sehingga apalanna puasa de gaga misengi sangadinna pengabaw subhanahu wa ta'ala sehingga jamaah yang dimuliakan Allah tau angke lulusu pole papolewi pakasiya puasa majepiena tu tau matu tu lolongan syafaat rias serimun rinna pengabaw subhanahu wa ta'ala agana agurwa melo riala risesene idi agurwa muamala risesene idi risesene puasae makade yero andrewe halala ni makanja ni halala ni makanja ni idi punna idi tomaliwi ya idi tomebui ya de gaga to melo macengi nariko melo ki mandre na saba anutta tapi magi paling na depa ni yandre wadi jaji na saba depa na rapi iwattunna yena melo yala aguram maraja idi risesene idi asiol lompolongetta ripadatta rupa tahu wadi jaji sedi wadi jaji angka ada melo ipau makanja yero ada tongang yero ada tapi karena de tanyapa wattunna yero ada ipau depa nama kanja yero wattunna tanyapa yero wattunna ada itahang yero ada sehingga magai nasaba waddi jaji yero to melo min kalinga ada depa nasia engkau apa tu tahu makada melo na riat tersinggung melo na de yang penting de cengi au pogau ina dena hayati makna apa sehingga apa yang terjadi aja tahira nariko makukue angkanana maguru matandri sikolana nekede nami tahu si salah si bawa tomotonna magai dena pikiri ki makada onronna tonga moga ya dewe coco seiro ade melo na puada makanja iro ade melo na puada wadi jaji tanyapa wattunna wadi jaji tanyapa onronna na puada sehingga apa jamaah yang dimuliakan Allah ini aguruang rilalan na puasai risesena asi olompol longat ta idi rupa tawe lauri padatta rupa tahu sining tomato malabiku sulasura malabiku angkeri masir pengalatan yang kedua siapa anak kurangi angka matu tahu puang aja mucalle itu puang la Badur Rahman itu gaga sana Badur Rahman oke digaga ye ko angka kebetulan itu sama magi nak kade puang itu tahu puang dena paja mengaji waktu tuona rilino itu puang dena paja mengaji na buka ayat na pungala taala na timpa ayat na pungala taala ana al-laili wa atrapan nahar ana al-laili wa ana an-nahar aswani dena paja si mata na buka ka dena paja si pakaraga-raga si bawa iya si tarime siapa anak kurang dena jaji calla narima kuanda naro pabu rilalanna ulan ramalang ulang akuranna pengalla taala ulang mak barakatna pengallahu subhanahu wa taala loni mei nari pakai guna madecing kesempatan nawiringingi pengallahu subhanahu wa taala iye watwe iye ulange apalagi onrong yang ke napallicul-licungi pengallahu subhanahu wa taala apalanna narikode na yulle baca seddi gesok na siso si tangga gesok na narikode nulle baca si tangga gesok dua lampa na si tangga
Narikode na yulle baca dua lampa si tengah si lampa na. Narikode na yulle baca si lampa sedina halaman. Narikode na yulle baca sedi halaman sedina ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Sedina ayat sesu. Berarti ko sedi ayat sesu terbaca. Berarti selama bulan suci Ramadan 30 ni ayat ibaca. Alhamdulillah. Cuma imiru akitori narik ko megangi ma peraganda salana na iya baca timpai ayat-ayat na pungala ta'ala. Narik ko megangi bukai HP na ikut timpai ayat-ayat na pungala ta'ala. Narik ko megangi manonto pilih sinetron na iya bukai ayat-ayat na pungala ta'ala. Sedi jus denulai, si tengah geso denulai, dua lampa si tengah denulai, si lampa denulai, sedi halaman sedi denulai, sedi ayat denulai, sedi na hurupu. Mana ka sedi hurupu Pak Ustaz? Napa ki melo makalipu? Dena mari gagah. Ya, ye kong kami menape melo makalipu. Dena mari gagah magai lebih ramoi na cacaweki apota. Na cacaweki anatta, na cacaweki balibulata, na sabak macoa mani napaki melo makalipu, macoa mani napaki melo makdarasa daripada matu okko serimon rinna pungala ta'ala, na callaki malaikat na pungala ta'ala, na sabak riwat tutta tuo rilino, de nanka na ibuka-bukai ayat-ayat na pungallahu subhanahu wa ta'ala. Alif riasek na barase na ba, tarase na ta, sarase na sa, jimriase na ja, waurase na wa, simasa durase na sa, wasa, lamalle prase na la, wasala, midapan namu, wasalamu. Ero anak santri ke kona rapi ni ero mario je lupa pada balik cepat na salewai magai melo ni soro ta dua rase natang ta dua rewa nating ta dua dapan natung tang tentung lena marigaga ya ikraul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca aku range majepu baca aku range mancaji syafaat riasurmun rinna pungallahu subhanahu wa ta'ala. Narima kona naro babu narik ko poli ni matu anu tapolewe matanna soe dena na mubak poli timorang mubak poli watan ni narik ko yero kajadiang dena gaga tau siweweang pak galungi na saleni galuna namun melo ni masangki na pudabani pasangki makada sangki bawan ni tu asewe yero asili na labawan ni pangotoy na salewi otona pakantroy na sale kantrona kegel lumana irwatue rewo ipe malori bolana aga na sapa surat-surat tanah dena surat-surat galung dena surat-surat nikah dena ajami mana apalagi di depa tabuting demi mana agalo na sapa lawi sapai kita akuran na pungala ta'ala ang kato okoro sipong ang ibangung irubulana iya minana bukay kurang tubong ibangun na bulana kurang ibang de nang kana buka-bukay nataro koro sunna rubulana ro napalonita makawiro akurangi nasaba de nang kana bukay natampa-tampa de nang ka wattuna nabuka jamaah yang dimuliakan Allah wattuna nabuka jamaah yang dimuliakan Allah yero akurangi de nagagala pala munrok kwe lampa kosong mani
Magai sebelum terjadi hari kiamat, na cabuk mana ni pun Allah Ta'ala, na tarik mana ni pun Allah Ta'ala, lapalanna kurangi yang ke mundur rilebuk na tanai, sehingga napai na pakajajian asuk kiamat na pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nari makuan na naro rewa kiri bolata tabuka ya korata ya ko angkamu piero lapalanna kurangi alai sarab baca ayat-ayat na pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narikong ilmu pi makita alai sara baca ayat-ayat na pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. We sumangat nana terita ubayangka sedih ko kak Masjid Nabawi Monro. Ya kalau kata na Mekah Monro tasulang Monro Makda Malang napa ni remalang ditujuka iro nana aru puasa ni arwin ni ru tatala mana ni pada no nana tamanang kamaseruba matolili ya semua ngalak de seding pematam ke masih pada sedih rasa ka sedih serambi Mekah baraka nama nangi ye ko pele idi atanna pongala taala de mulle male sara ya bantu manangero de mulle male sara malengi wattu mapa gurangnya ayat na pongala taala bantu ni tau angken male sara mapa gurangnya ayat na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan mana ro angka manang ni silele barakat na lori di manang na ilolong atto siapa ana aku ram malabi na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yene dua yang madi mancaji siapa teri di mana. Nomor sedi puasa tak. Nomor dua aku rangi dari makonan neri di tumotoae sorongi bantu anata ya agasana surah anata lo maguriwi ayat-ayat na pungalatal ayat tu sini di tumotoe lemalemewi anak lo makapala lemalemewi anak lo maguru lemalemewi anak lo mapasantren biasa tong katomoto na pudang anak pajibawa ni lo mapasantren namulo ko mapasantren matu pali matu mancaji kate musibawa mancaji doja iko matu mancaji kate kusibawa mancaji aga mancaji doja paling suko kat domi sibawa lo kabunya mulolongang dena pahangi matu maka di matu pas selama ini dena pahangi matu maka di matu tulungi dena pahangi matu maka anak-anak matu getengi mutama rilala surga pamasena Allah Subhanahu wa Ta'ala. We aja nabu makita mata maring kalinga do cili makina diwa takale mega neirita angka tomatua silade pasipulung warang parange silade polo-polo watakale na lelungi warang parange si pulung mega gangka na mati lepoto motoa wal yasubillah angka mopi uju eko yase sila galaga ni wije-wijae melo malagalage yero warang parange angka mopi uju riase imo peruna lagi makada niga melo male wi matu lamari jeparae niga melo male matu padan rinna niga melo male adena mega ni rita magi tomotoae yero bawa nurusu nalupewi jampangi pendidikan na anak-anak sehingga mega warang parana matu mapacalangi riasuri mundrina pongala taala narima kuana nero aja kamma idi manange nompori kisah sekale ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaka wa akum minas salihin puang beningi tomateta beningi pak diulota beningi warialat tamanang yelengi kesempatan sedimene tuo pemang sedini lau ye kong kamu pa orang parana milo masih dekang ye kong kamu pa orang parana milo patame ko pasantri pa kapala kurange magai mananungangi apalanna wadi jaji buru ni watakale buru ni buku-buku dena paja kiringangi apalang
lori sesena kor itu narima kon naru idi manang atan na pung Allah taala ye ko angka maka alhamdulillah kamput ye ko angka sikola pakka pelakurang patula balana kampung itu narikong kata ngurusui ayat-ayat na pung Allah subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tadang pengika meraja narikong kada kuta pasalah. Ya namo narikong kada kutungang majapu yaitu pole dari pengabahu subhanahu wa ta'ala. Wafaqana Allahu jami'an ila ma yuhibbuhu wa yarda. Wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.